Sir, nang itu pini APHLC asong pen kupia mai si ke paman pon lo. Ini dak Nilip APHLC labang som mai ke phag lalo youth wing dan si phalo athege lalo youth wing pang tangya phan nilitum dak CC committee lo youth wing CC committee lo itu body reshuffle amai sin nilitum pini dak bilo kasi labang som mai lo nilitum arpu ke pleng pe demand nilitum arpu bangai pini itu papleng lo labi isini apus dolang labang non kewan clear ni next executive meeting along si pleng ko si ini dak CC bang ceparai pon. Sir nang tum ringma atum pen kopi ningkit he ajo ini si APHLC along kacarap cetu dun. Ya akhirnya bilo neli tum ringma himpen nang tum lang kecetu lah APHLC long kecetu kecerap dun ke lah hello je itum karbiang long hello tribal raikom je afan. ये इतुम ट्राइबल तुम के ला हिल्स ट्राइब 6 शेड्यूल ट्राइब एरिया लो लगे रिजर्व एरिया लो ऐसे इतुम ट्राइबल दो अन मैंने लामी सिवेट ले दोवेक ना ऐसे मो फ्यूचर अहुता मैंने चेराप सरोई को ako ला इतुम 6 शेड्यूल एरिया रिजर्व एरिया से मैंने इतुम सी जराइकम नांगपु ऐसे इतुम डाला इसी किने इनिंगथेसी के बांग में चलो Topini itum Nilip APHLC Youth Wings amai pidolo nili sitame President hoi ba sitame ning arong parpik lo athe itum malong arji dingtui pen kitong hong rengma korte ningjera tum tame itum long bangi puning the pen pinian bangke itum malong khai ke chisong along are 6 schedule itum karbiang long ke right kom along rengma khai dong kami nang kecil rap naik situ tu nampak ning ngarong perfect lo sepini amai bang kan ini tum kadok kawe tribal mata inglong asuan kacing room hekji aphan tan itu yang kam cior pon po usin itu lam kita mecing di jitan pon lo lasi pini bang kan ning ngarong pik dan sini tum labak so amai tame picun lo kadok kawe keklem kedam nang hi ang tuan tame itu picun long lo